د کنگره دا بریار بو کو ناوند مجلس جنی سوری لحر دری ورنا بکرن و هندری کنگره دا اعضاء هيئة تنفيذية مجلس جنی سوری هاتن انتخاب کرن درکتن مجلس جنی سوری جبرکو سیموانا گشتی جنی سوریه جبو و موزاییکه که هر کسی جیخوا ناو دا گرد ام بیجن هوالین من سریان هوالین من ارمنی هوالین من عرب کرد يعني وك اوكي وني هاتا افاكرن يعني مجلسكي بفي اوي هاتا افاكرن كسن ام بيجن اندامن ما ان بردف يعني ناطقات ام بيجن الاوروباجي ممثل هنا دهندري سوري دا من الشام حلب لاطقي الودرجي اندام هنا بردف كان اداري هنا منسقين كو جشتي جوردا يعني جي خو تدا بگرن هاتن او کرن يعني هاتن سيچم کرن انتخاب کرن فجبو بيجي مقرر بوكم د ريبريا خسر دا د هر باجاركي دا فرع ورنا ابا کرن منا ام ببيجن رميلان حسك قامشلو من بجي جريس بيها بو لكوباني ناوند گشتی آنها رقیه اجبویجی به هیجانه یعنی در باسپونا خباته هاته کرن پشتی کنگره کو فرع الحر داری پشتی هاتن آوا کرن ده هر فرعی که دا 5 اندام دست پیکی جی خواه گردن هوالین علاقاتا هوالین تنظیمه اعلام و اداریا کو جی خواه مکتبه دا بگرن به اجماره که وانی کار دست پی بون وك فرع كوباني ام بيجن اي كومات كوباني دا افاكر بريد صاله ده 2018 د كوباني دا واد صاله ام بيجن بلكي دسبيك دا مجلس جني سوري اوك بو يعني ام بيجن نظام خي داخلي ام بيجن ريباز كنت بتشو اوي كارواري مشاندن ام وقت مجلس جنی سوری قرارات گریدای جنی این رای گشتی کو مثلا ببیجن جبو جنی بریارین که هات نگرتن دالی مجلس جنی سوری دا شوپاندنی و بریارانا یعنی او بریارانا لکیجان باجاری مثلا کیجان ساله دا بریار در حق جنی هات نگرتن و پشترا تحفظ بیبون هاتن بشارتن یعنی ام بیجن به پیک نه هاتن شوپاندنی که وانی قرار کجبو جن هاتنه گرتنه تی کرند علی مجلس جنی سوری دا تی کرنه دیسا جی ام بیجن بریا کم خباتین هاتنه مشاندن بریا ملتقین کو تینا آوکرن بریا کنگره نقاشین پر زنگین پر فرجی هاتنه مشاندن یعنی جبو جن وقت مجلس جنی سوری جبو جن ام چه بکنه يعني مینا کم ببیجن دالی آبوری دا که ام تم دبیجن يعني جن حتانی آبوری خان نصر بخوابه و تم اوکی کم به يعني انه هذا کی کم به يعني و جن کم بیمنه چونکه مثلا ام بيجن دالی سیاسی دا دالی ثقافی دا دالی سمیناری که ام دادن تکرنا لی امتمت بیجن آلی آبوری دا مثلا تقویا جنه دا آلی آبوری دا وری کرن و چه آویه مثلا ام بیجن جنین بیکار پر هنه یعنی جنین دا مال دا ای بیکار پر هنه جنین که مثلا ام بیجن روشی خوید آلی مادی دا کیمن یعنی جبو وان فکراندن تکرن که کار جوان را وری چه کرن لکیلا کی ویجی مثلا ام بیجن سکناندن سر جنید آلی ام بیجن زانه بونه وقت کوبانی دوی ساله دا نیزکا 150 جیوین هاتن او کرن مشاندن دوا جیوینا دا محاضرین جدا جدا یعنی سمیناری جدا جدا هاتن او کرن یعنی هاتو بون حاضر کرن مینا که از کانو بیجم زواج تمنی بچوک ما مجار يعني حتى كان مهجي ما دشو بوند بجنارة دفر ديجي هاتن كرم فقط از اي كوبوني دبيجما كن نهجن يعني نهر حرجنا كرا ام دويجن
داوید نکنی الجیانا خاونی چون که تبخا مینا مگوتی یعنی رحه کی خدایت دایا خدایت دبه ظلمه کی پری مزنه مثلا توی اوی الخابکی یعنی توی حق زیت الخابکی جی که خاطر خلاص بکی آلیکاری بخوازی هنه مثلا ام بيجي بالنوفمبر جن رخصتني جن لحر جيكي هيا مثلا بكونغرستار هيا مالا جن هيا مجلس جني سوري هيا مجلس مثلا بيجي رخصتني جدا علي جن دهنا او جن دكانه خب بيجي حر درجه دكانه بيجي از همه از انسانك ایروش بو من ایدئولوژیه کی پر زنگین لسان عرده هيا و ایدئولوژی من خلاص بکه اوری خستن وی من خلاص بکن تانه خب بيجي نجيكي خو خلاص بکن تهیزکی تقوتکی تهیه ایروژن ده مثلا ام بيجن د اصلا سیاسی هری بلند جدی خو دگرن دولت تکانن بريفا ببن وزیر درد کون مثلا ام بيجن دريفا بري خسار دات هفسروکی دريفا بري خسار دات اداریه کی دريفا بري خسار دات مكتبه کی بريفا دبی یعنی اندام بريفا دبی دهیزن عسکری دات جی خو دگری تدموزيه دات شردکی برانبري دجمن برانبري چاطات دساكيني تشردكي نخاجن قوتها يعني هيزكا محاول ددن انه دستي خو ام بيجي نحر جنكي وك مجلس جني سوري و ام او بكن يعني خلص بني كواني ام تشي بكن نهاجي مجلس جني سوري راستي جي دبي علي داد حر كنافند الكدره به في كاري دكه بري كم خباطه به بري جيفين بچوك به بري جيفين مازن به كاري كي بي اوي تكرنا يعني